Ni inkuru nziza iturutse muri Minisiteri y'Uburezi MINEDIC yashimishije abayumvise. Ese iyo nkuru nziza iturutse muri Minisiteri yaba ari iyihe ko yashimishije Abanyarwanda bose bamaze kuyumva? Ibi ndetse n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazogera kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje gushimisha abaturarwanda bose iturutse muri Minisiteri y'Uburezi MINEDIC. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abagiye atandukanye, yaba aravugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru nziza cyane, inkuru ishimishije abayumvise, ni inkuru iturutse muri Minisiteri y'Uburezi MINEDIC, aho yashimishije Abanyarwanda bose muri rusange. Minisiteri y'Uburezi MINEDIC yatangaje ko abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushyira 2024 bangana na 96.8% aribo batsinze neza. Ni inkuru yasamiwe hejuru n'abaturarwanda bose, by'umwihariko ababyeyi b'abana babo batsinze. Ibi byabaye kuri uyu wa kabiri, aho hatangajwe amanota y'abatsinze ibizamini bya leta mu mashuri abanza n'icyiciro rusange mu mashuri yisumbuye aricyo turokome. Ni amanota yatangajwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 27 Kanama 2024. Ni igikorwa kandi cyabereye ku cyicaro gikuru cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Muri rusange abanyeshuri biyandikishije gukora ibizamini bisoza amashuri abanza ni 239,980. Muri uwo mwaka w'amashuri bakaba bariyongereyeho 15 ugereranyije n'umwaka ushize. Abanyeshuri bakoze nabo mu bigo by'amashuri 37,018 yiyongereyeho 74, mu gihe ibizamini byakorewe ku mashuri ari 1,117 hiyongereyeho 20 ugereranyije n'umwaka washize. Abanyeshuri bose bakoze ibizamini bisoza icyo cyiciro ni 202,221. Abakosowe neza bari 201,955. Abashoboye gutsinda muri bo ni 100,950,463, bangana na 93.8% by'abanyeshuri bakoze bagakosorwa neza. Minisiteri y'Uburezi igaragaza ko abanyeshuri 93.8% batsinze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza. Abakobwa batsinze ku kigero cya 97%, mu gihe abahungu batsinze ari 93.6%. Minisitiri w'Uburezi Twagirayezu Gaspard yagaragaje ko abanyeshuri bo mu mashuri abanza batsinze imibare ku kigero cya 71.9%. Naho muri siyansi abanyeshuri batsinze ku kigero cya 99.5%, mu Kinyarwanda batsinze ari 99.5%. Naho mu Cyongereza abatsinze ni 90.7%. Minisitiri w'Uburezi Twagirayezu Gaspard
yavuze ko abanyeshuri bakoze neza ariko muri rusange hakenewe gushyirwamo imbaraga mu masomo y'imibare n'ubuvanganzo. Mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye hiyandikishije abanyeshuri 143,227, abakosowe neza ni 143,157, mu gihe abatsinze ari 134,245, bangana na 93.8%. Abanyeshuri bangana na 93.8% batsinze ibizamini bya leta bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Abakobwa batsinze ku kigero cya 92%, mu gihe abahungu batsinze ku kigero cya 95.8%. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko muri kino cyiciro muri abanyeshuri bakoze neza, uretse amasomo arimo fizike n'ayandi arimo imibare ariyo chemistry, biology niyo batigeze batsinda neza. Ababyeyi benshi iyi nkuru igisohoka bayakiranye yombi maze bongera bahuza ibiganza bitewe n'ibi byishimo byari biturutse muri Minisiteri y'Uburezi, aho bavuze ko abana babo batsinze neza, bagasaba noneho ko ubutaha byaba ari 100%. Ni n'aha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako ubwakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima, haba ari n'ikitugira inama y'ibyo twazongeraho cyangwa n'ibyo twazakosoraho ubutaha. Mugire umunsi mwiza kandi Imana ikomeze ibarinde.